100% legacy je bio imperativ master plana na kome smo radili. To je nešto iza čega sam hteo da stanem i jako mi je bilo važno da gradimo nešto što ima mnogo dalju svrsishodnost od tromesečnog događaja. Svakako, sve potrebe organizacije smo trebali i ispunili smo, ali je mnogo bitnije ono što ostavljamo nadalje. Negdje i u suštini EXPA je taj input koji daje i koji se meri decenijama iza EXPA. To znači da ni jedna zgrada neće biti porušena nakon EXPA. Ništa se ne gradi isključivo namenski za EXPA. Pa tako od elemenata EXPA, paviljona, bit će kasnije izgrađene škole i vrtići. Od drugih paviljona takođe od drvene konstrukcije bit će izgrađenih 22 fiskulturne sale na drugim lokacijama. Ali ono što ostaje na lokaciji, to je jedan super savremeni sajam koji dokazano može da izdrži najzahtevniju izložbu poput EXPA. I ostaje 45.000 kvadrata edukativno-umetnička zona sa najsavremenijom opremom za vizualne tehnike, sa immersive rooms, nešto što mi nemamo, nešto što ovaj deo Evrope nema i definitivno jedna četvrt nova u Beogradu.